ka gold bio oil, ka umpanyang kali ka babahatam na kapantaki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpanyang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamaryang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpanyang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel, claim dadon kam ban pankala, ka penjam bat penjalan Yakarta jong ka engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki number, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar hnyo nriu saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai, hnyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Kalong shisha kasingi ka pakraw bat ka basa jingkan mau. Nagbanta kinong Shnong jong ka Mawlasnai, hakaba nin kasingi ka khatpra tarik Disember 2004, layo ban Plie Paidbah no eka ambulance 2TYLLI bat MDC ka Mahoti constituency, harangkar ka jingidon lang ki doktor bagi staff jong ka Mawlasnai PHC. Yakan eka ambulance la thi daga dorbar Shnong nagabanta ban pensugi kinong Shnong, hakaban kit ban ba ikinong pang ban rapat shkiwe pat ki hospital ki ba khamhe ki ba shaki khapsor. Shushu layor ban Plie Paidbah ya ka jaka sajain baka jaka sum jong ka Shnong bala tay lengba da ka MG and RGA hakaba ya ka nela Plie do BDO Shri Raja Brahma layor ban Plie ya ka jaka li shabar Paidbah do MDC haka galeri jong ka madan yele kai Shnong bala ai som ha do MDC haka ne gasngi na ka lengino yelam Shnong kilabu ru ya ka jingkarpat ha MLA harangkat da ka ba ai da ka memorandum na ka benta ban penyo ya ka ying dorbar bat kiwe jingduna ki ba ka Shnong ka don kam lapin songshet bat pen ipu iping yakani kasngi da ki jingshat bat da ki surjing rai bala ai da ki khon samla jong Shnong hangni gidon ke PSC hangni gidon ki office sarkar ngadap da jing sukumen go kraw yele jing khot so baha go ong sakmat nadu mane bagi Plie ketika hangdai tingkat BDO minister jongi ke jing Plie ke ambulance bat kumjuru ye ke de pankhana Paidbah nong Shnong ye kalong ke ke basro tanat bat ke kraw tam ha ke kesni ke jingwan ha ke kesni ya sno bakalong ke korridor shisha balai nile ke kraw ha lightly ke kesni ka jaka sajan jaka sum kedai ke badon kamha ban pun khoj ikitriet kisar na kamet kibru na ke janji nabi daira kadai ke badan kam do kata kabar nang ta gari Plie ni kendong beli berat di jeklia kadai ke badan kam tam bat ke balai ke kham komsan ke bahagani gesni ke mapi ke dorbar Shnong ha ke jingalam musorda jongpi ba job linstan bat ke executive committee kale bat ju khamdan khamnya Shnong ki bala banle kumi ke bapila sei ke ambulance da ke bor ju Shnong mundan mano ba yang apipi ngai tang mapi ki nong Shnong ki dekhat jong Shnong bat ki perlok ki badon ke jinge dei bathi naga banta ka ne ke ekam ke bakra ko bapile naso ban ong yipi banai ke buram bat ke jing Shnong ka yero naga banta jong pi kun ki Paidbah nong Shnong pili banai ke jing yero bangi don ki nong yelam ki badon ke jinge I jangai ngai ke jing thapti naga banta ke executive committee bat usar Shnong Pilale ke bakraw kam naga benda ke Shnong ke jengpi kenang ben Muslim ngasul sarang bantip bangidan yo samla bakit pariat ubah ke Shnong Mawlasnai kelasai nangye bakit congratulations nagaliang jong ngasin ke kabu bantip bokir yang yepi pilong ukur pilong kenuksa naga benda kiwai kublai gini samla nadu ke school bagi samla ki wai bagi samla ru belai ke jingruai matan ki Paidbah nong Shnong bayi lengkot ngom keren jerong kapor kam syah nadu bagi penjawab yang aku MDC hai bori berit ngala persang banyan ia kena lengkha hak mau hati konstitusi shisnam duna ngala sedang bantre dang step ni naying banlay sa constituency banon pahin damit bandang don haying ngajule humo ban perkha ya ka kya ka shun ka jopi snubok batang sistem dunang yo bantre kelawan ka klam ka besurkay
Hapedan juga kelam ila persang banyatrai. Nasro banai ke borom i video i officer sebat kerpang i doktor sela i badan hangni. Batrai borba apren ke kelam ke bersyukai ke bukum kari berkepertai ni kendo. I Paidbah nang Shnong ini. Hai bor i bered kumu MDC. Nga persang ban kener ialah ke jong ke keti ke bered ke jonga. Ya mentah ngakwa ban Snow kundet, habis bat kita pergi merendam ke bawah pulih dari samla mana habis bat ke playground, habis bat ke community hall. Habis bat kita pergi merendam extension ni ke football ground, gallery, no. Te ada mentah 4 dan kanu kula benong. Tandai jag bakaladam kini kamu merendam namar bah Islam ki baladap kitio baladap kadan ke jikran ban move no ya kini football ground syaka patmai no bajublin ore basya bangalong emeliru akan mau kadan ke jikran ba ngin pensna no dagawai haga jaka jong kini ke madan football ang ni namar bakumba piasno mene na kini ba presu laung chairman ba iha ban penhe so ya kini tigadan ke por ke bangilamut ban penhe ro ya kini hendri ke jaka bat kamdan Nafrai kadan sisin bangi lamut banyale enre syaturu dan caka syaturu kadan kesurok bacane syadiru kadan kayau tengisam jinge ba banle manpenhe ya kani enre kadan par kejikren man pendet dagawai par kemadan keberan hagawai par kecaka hal ni baro ar tiladan kini memberendam timenta katus namu for ladan ini sedang ya Shnong bang mau batu eksekutif komite jong Shnong batu sport club jong Shnong ini sedang Shnong bang lasal sia adalah lagi kapor bangi sawat kilat tunti banle kumno kenang ba kandep kekam ong ba junta in short kenang ba kandep kekam tengin sedang wat kilat tunti habide bat kemudian football dan ingin pendep daga toina dan ingin psna extra gallery daga nila dan ingin caka kata ingin sependek pada saudar Jingtei saudar ibala bat kumu presiden jong klub bro mo paslet mentah pinang bat no empat dan dai mufihi mo to biang pelat katale bat saudar bat presiden jong sport club bidang dai mi tengah trai billahi bat thau bilang ti nomor iro ide iwei I ngala banong samla ramba mo ibulang dynamic ngado gitu gipor ngado gipor ko sil menentong banyak kendo iro lai thu ba di iwei samla ramba ibulang dynamic badan kecikit kli namta ke klub badan kecikit kli namta ke Shnong but ngamlong surprise menagani por by job banong saudaro ngani ploipi ngamlong surprise ngamlong pendit namar ba lai habi banong kumusada ng kat ke Shnong Mawlasnai ke Shnong kapae terado tu gipor ki ba masuaro gila trenten hitam ki ba fer tenrai negida mamla unkian mabajab lim negida mamla unkian tedan mar kecik hangla tenrai mentato kumbau beliau lah kertu minister lalong dari keburom jangan konsulsi berokawai kejiyo minister jauh dasket kembali tang keburom jauh dasket bertayung jauh dari keba mentongi terkadai keburom jangan Shnong Mawlasnai kemutrai Shnong bat keburom jauh kemauti konsulsi berokawai namar pengaku apa pun suatu kawai bagani kejilong ameli kejangaru kedai kejangai keti kemang keti-ketian kejauhi Jinglang minister jonga kadai ke burom kabakra ke jong pui nangkong hadin pat kawan ke burom ke jonga katang di bersutu play try kedar ulah kerku gurdok determine ba kumbangatu perdan ha ke jinglang minister punta ha ke kamru nidang la susu ban penurong kampun nagamta ke Shnong dan nagamta ke konstitusi mauti borokoi ta habe di ban ke Mawlasnai pat tajai belong do try Shnong kamu si penar bitri Shnong bahable kerpang ni wah kejai badai doi try Shnong tetong nginwat ni kilat kinti lemar ngar wadang susdang dang lai penai ke jinglang minister dan itu pidang lai penai ke jinglang minister dengaru dang bon si rule ki an ni habide bat department ki bangapar ro barang hap ban pulikop dang bon susu de somehow I blood dengan polis dengan tips ke in and out jadi department ke balkan like ban long jinja burom yang ala saya jisi mo de miusnan pemai arga foi ina play kilap tu tingina wat bol kilap tu habide bat konsulsi bat khamtam habide bat Shnong Mawlasnai jadi kini kemudian football ini sedang pendek bat ngatular nagaliang jongaru bakat badan bor kar badan but kar badan kiskin kini kita ki bangalak banai ngil persang ban pendet
ni persang banle tatum gujing angnut jong Shnong Mawlasnai hi ke jongi borok goi ti habeni ba ke committee hall ke jong ping aso teman banyak pro ba community hall kala dan lupa ke proposal mo kadang ka scheme ke bang ikut ke interstate border development program interstate border area development program mo video kita nai hapo kani ke scheme ngina bo ke proposal larangam bakla kaba new lak na phalak na gumta ngam tenmau kadi na usna marjar khat kandai membaladak ngalabo ke proposal hapo Shnong Mawlasnai ya gani ke community hall wala da ka jakang impat yo banyak kren wala da kani ka ayu impat yo banyak kren unre ke proposal habide bat community hall kaladan batam dai tang hapo Mawlasnai haman la Shnong ke bahab hapo boraya kaladan ki proposal habide bat community hall nak lempo show ki footpath lempo chuki kita nomor ba ke NRGS kala yarap shibon habide bat ki footpath habide bat ki multi ki baret ki baira tagadao nagani ka interstate border area development program ni khot inabu haba 2TYLLI Shnong daki community hall bangin pukre dengan termen scam ba uneusnem ulaput usnem ban warar jarar puai na termen scam ba ka government nagaliang jangkar kan pelatno ya ka fund ka bangide ban yono ban pele igini ki community hall lagi nang ya ap nang ya sha asa cikat tu kan ni kejing prestom video windan kejing dan rungkat jongi kanton kumuwai naki member jong government tingin nang ya dak nang ya pek kat bala bat in posted ya gani ke jing punya ya ke pisar sedang no ya gani ka community hall